Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala habibana Muhammadan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah mantang neberi umur panjang, sehat badan dan pikiran kepada getanyo Bandung, sehingga malamnya kadapat getanyo pegat sabuh acara yang mulia, yakni acara memperingati urau lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat peringatan Maulid pada malam yang berbahagianya, getanyo Bandung yang kahadir kena begampuni dosa oleh Allah dan berselamat iman getanyo Bandung wa tetawa ba Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh sanak keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para alim ulama, baik pun yang kana wa Allah ataupun yang manteng tinggai sira sapatu di atas permukaan bumonyo. Hormat dan takzim getanyo bersama kepada yang mulia guraya getanyo bersama Abun, yang getanyo hormati guraya-guraya getanyo yang lain yang kahadir pada malamnya, yang getanyo muliakan bapak kecil serta seluruh perangkat desa, pemuda-pemuda, panitia, kaum mak dan kaum ayah, istimewa kepada jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan acara getanyo malamnya geberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang Cik Bandung yang getanyo muliakan, acara getanyo malamnya adalah acara yang penuh dengan makna. Acara yang getanyo peget malamnya adalah acara yang membawa rahmat kepada orang yang manteng udip dan juga kepada orang yang kahanale yang kagua ba Allah. Ketahuilah dengan getanyo pegat acara malamnya, almarhum dan almarhumah yang kagua ba Allah yang pada saatnya wana di dalam alam kubu, mulai malamnya geangkat azab oleh Allah selama 40 urau ke depan. Pakan lun pegah menan, karena malamnya pastina tungku-tungku ataupun urang-urang dayah, santri-santri yang hadir kena ugampung cat prehnya. Pastina, sidrona. Wate hadir urang menuntut ilmu, apalagi dronemi si urang menuntut ilmu.
urang agam, urang yang tengah menuntut ilmu. Nabi nepegah dalam hadis, iza marra muta'allim ala qaryatin yarfa'ullahu al-azab al-qabri arba'ina yawman fi maqabiri tilkal qaryah. Apabila dilewati atau dilalui oleh sidra urang yang tengah berat dalam saboh-saboh gampung, maka geangkat adab urang lam kubu yang na di dalam gampungnya selama 40 urang. Begitu urang dayah atau urang buat gegidang tanah gampung syatprehnya, ubena urang mukmin dalam kubu yang kawaba Allah geangkat azab oleh Allah selama 40 urang. Nyan siga truk tengku bak tempat getanya. Urang-urang dayah yang tengah-tengah bet atau na urang gampung getanya yang bet di luar gewa wasiat kena gampung. Begitu gegidang tanah gampung catpreh, ubina urang lam kubu geangkat azab oleh Allah selama 40 urang. Maka lun pegah buno, lun yakin malamnya, dari malamnya hingga 40 hura ke depan, Allah akan angkat azab almarhum dan almarhumah yang kagua ba Allah di dalam kubu. Mudah-mudahan urang cik kitanya Bandung yang kagua ba Allah bergebi rahmat oleh Allah di dalam kubu. Mimutua haya yang berbahagia, malamnya lun pegah bak panitia, lun pegah bak abun buno. Malamnya tak mulai bawai bacut. Lun tuan kalelah tat. Kaput malam hana wa rumah mi. Dari pidia buklam cot iri, buno bengah lembak kuburan masal di Lambaru, di Siron, musambung lem malamnya. Malamnya acara lun wasiat, malam singa hulam tuba, kemudian Pulau Aceh, dari Pulau Aceh upunge jurung, dari punge jurung sambung utabang. Lun pegah ba abun nabun ta mulai bawai bacut nga awaim teme lun muka. Ya, ada tilat hatta mulai ta pegah ba 2 jam sit. Munya lebih bacut, munya kurang bacut. Awai ta mulai poh-poh tiblah kaje tapi mi kamangat tengon, lun kamangat tengon. Nyoi tanyo syukur tat mi manteng jit tapugat ceramah. Na tempat hai bile ceramah. Hai bile. Corona. Drona bunaya corona. Nah, sama gelun. Corona nyan han gebi takut tat iji. Tatakut kiban han tatakut penyakit. Tapi bek sampai temakut ke corona melebihi daripada temakut ke Allah. Lun takut binasa iman. Karena dumpu-dumpunya adalah Allah yang pujit. Coronanya so puji leh. Allah. Coronanya makhluk Allah. Allah yang pom. Menyemenankan geyo takut hat ke corona, tapi geyo takut ke Allah. Sama tat lagi kitanya tajak bak saboh kebun. Urung po kebunnya geplara saya. Oban truk kitanya kenan bak kebun jitibiat lihat saya kena jakap kitanya. Nyan bek talawan hat saya. Pegah manteng bak urung po kebun yo pinah hat saya ka selesai. Karena hat saya nyan gepo le urung po kebun. Nyo lagi nyan cit. Coronanya makhluk Allah cit. Tingai tak pegah ba Allah, ya Rabbi nepinah gedih penyakit nyawa. Bekli diganggu kamu, ka selesai. Ya, kupu sampai berat hat gedih. Dan berat hat temakut ke corona nyan mi bahaya. Nyan lun pegah ba drone. Berat hat temakut ke penyakit bahaya. Bahaya. Dalam kitab Hidayatul Aulia diceritakan oleh Sidro Waliullah Syekh Nasruddin Al-Misri. Pun pegah le beliaunya. Bak saboh ura waliullahnya merumpok dengan ketua saboh rombongan penyakit taun.
tahun bahasa dayo. Turi tahun kah? Bah turi kaim tak kumpun tahun. Empun tahun yang ke urang kenang corona. Ya. Getanyang bak rombongan penyakit tahunnya. Hai, ho rencana awak kah? Ijawab le ketua tahun, ya wali Allah, kamu diutuskan li Allah ge wajah u Damaskus. Pubut awak katanya kedeh. Muno ya wali Allah, awak Damaskusnya ka maksiat kepada Allah. Jadi Allah diutuskan kamu kedeh untuk geyojak pesakit urang Damaskus sebanyak 1000 dro. Ka, cuma padum trip awak katanya sidih di Damaskus selama 2 tahun ya wali Allah. Kabeh enan. 2 tahun kemudian iwa walam penyakit tahunnya merumpok lam dengan wali Allahnya. Yang cerita dalam kitab Hidayatul Aulia. Getanyong li wali Allahnya, hai taun, awak katanya uronyan tapegah baklun, tajak kedih u Damaskus selama 2 tahun, dan tapesakit urang Damaskus sebanyak 1000 dro hingga mati. Tapi dalam catatan lun selama 2 tahunnya urang Damaskus yang ka meninggal 50,000 dro. Gata pegah baklun 1000 ya, tapi nyo ka 50,000 ya dalam catatan lun. Ikun li ketua tahun, ya wali Allah, hana manfaat bagi kamu mujak tamah lagi yang diperintahkan oleh Allah. 1000 dro agiyo pesakit li Allah, 1000 dro kamu pesakit, hana kamu tamah. Tapi yang 40,000 dro tu je, awak nyankon kamu pesakit. Awaknya mati gara-gara berat hat dimakut ke kamu. Ya inan jawaban ji. Maka kacocok. Ya, kacocok lagi haba doktor pegah. Cemasnya adalah gudang penyakit. Kabrat hat dimakut. Ya. Lebih ramai orang musibah dimakut ngang kenang tahun. Yang kenang tahun 1000 ya. Yang mati gara-gara dimakut ke tahun 40,000. Yang nyomi ya. Nasi rongon di janto ngon ulung tuan. Jadi pertemuan di Lambaru ban-ban corona urung kon yo tat mendem. Don yo cit wate ban-ban kah? Ino hanayoli. Nangon lun siro di janto, janji pertemuan ngon lun di Lambaru. Tiba-tiba ke telepon me. Tengku lun hanjit lun jak jadeh uronyo pertemuan dengan tengku lun urinang kabrat. Lun tanyang pua berat, lun fikir pua berat. Urinang kabrat ikun. Lun terbayang kai 1 kilo. Pua berat lun tanyang, muno tengku. Ke cerita tu urinang lun yo tat ke corona. Yo tat ke corona. Nyo kalun putamang baru mau sakit jiwa keganyan. Yo tat ganyan ke corona. Gemat Honda gerah jaro, gemat Belangong gerah jaro, guting kuane gerah jaro, mat piring rah jaro, gemat iya rah jaro. Pun yang gemat gerah jaro. Karena berat hat yo, wajah perumah lun ka berubah, ka kumong wajah kamirah. Jadi buklam tengku yang cerita bak lun. Buklam tengku tuk jamai rumah lun 5 dro. Kage pegahan gebi terima. Karena agaknya menyetruk jamai rumah bengeh dan hang getim umat jaro. Jadi buklam truk jamai rumah lun terima kiban han lun terima tengku getanya urang gampung jak perle ketanya kalun terima. Tiba-tiba agaknya gepluang rat likut pintu dapu kudih lauteun leuh. Bedah urang gampung jak mita tu. Cok sente, cok panyot, jak mita. Kamu temong, nyaku nyo tengku kalun ba uban Aceh, kai pegah li doktor hai bi puwali, iyo putamang bak rumah sakit jiwa. Corona hana kenang, urang kapungoh. Jadi bek berat hat temakut kibahan temakut. Nyoronyo urang jak pajuh vitamin C dum tertuh
mili tribe mili abih kenang lambung dum masam that vitamin C puyan yang panjang noyan yang cukup juga lagut uronyo anti ngak bek kenang corona kabih kenang lambung dum anti ngak bek kenang baklon mi jamun bakdron na sino yak bagi pe bek kenang aki gajah nah ino nah baklon leutat tiro urung tuha oleh ke pajuh pe nyan kakumong muka gejak baklon bak dayah gak lake iobat tungku nebi iobat bacu ni kalon muka lun hana utuoh nyo kakumong lun tanya penan pajuh mi hana tepu tungku yan aku uat pe gajah aku nge lum pegai lun pe nyan mi kon jatah ro anu dosi hiji 350 mili pe nyan jatah ku gajah kaku mau muka jadi aki gajah hana kunang ba anti aki gajah kaku mau muka nyawa kami ayah yang berbahagia lun pegah ku penyakit han gebri tat takut tapi usaha getanyo tetap tak usaha tetap tapi bek berat tat temakut kalau dia urang ya kebui oleh tuntaran bui banaruh bui ge ujung pegah bui kali poh kamate ganya hagetem tren payah hantat bu jom pegah payah hajo bu jom pegah netren banghan kuilon kadang goh mate kun hai kiban goh mate bui kedua kai ko han panten tum tamong lam nyan trauma gebunan jadi alhamdulillah getanyo dace besar mudah-mudahan manteng jit dapegot acara maulid lagi biasa cuma aturan tetap tak ikuti protokol kesehatan tetap tak ikuti maulud tetap tak adakan baik sampai gara-gara corona hanali maulud nyo menan mi kah nyo alhamdulillah mi mutuah yang berbahagia tanyo malamnyo tapuget acara maulud karena bersyukur kepada Allah yang kagepulahi Nabi Muhammad yan inti maulud kan mukhanduri maulud ke Nabi hana pujuh maulud le mukhanduri getanyoanyan karena bersyukur kepada Allah yang kagepulahi Nabi Muhammad dan kagepujiat getanyo ke umat Muhammad syukurnya le macam dengan ceramah jid dengan semayang pijit dengan tapuasa pijit tam khanduri pijit macam jid tam selawat pijit tam mudike pijit tapi mudike bubutoi bek lagi dike urun tuha lun dengar dike maulud tabuh kampung tinggal ilun ya Allah getak he awak nyam dike tapi salah dum tibu jube Asy-Syafi' al-Abtahi ya mulai Asy-Syafi' panepa yu barih kanyo Asy-Syafi' al-Abtahi ya ha yu barihi panehi ya mulai panelam kiyo barih loy ya maula Asy-Syafi'i wahai yang memberi syafaat Asy-Syafi'il Abtahi ya maula ya Muhammad Arabi kan Arabi paneba ibareh be babutoi kun maka ilon urum dike hanat ku percaya yang kayan lu tak yang kon ladom mono ke hadis hurum dike pan tepu eron lagi nyan kalau hulunga bak dike hana tajir percaya dike nunggu lekon ukalan dike awak peh rapai tibu jube salah mapakan si oitap dabu hai pajuh kami beli hai pajuh lab kami beli hai pajuh le ya salah adum ya malaikat petukang prohoranti abuduka di soata wahabisa terapai-rapai malaikat put tukang peruh ranti nyanyawa
Nyangka hana gitu pua buat malaikat kaya. Malaikat put Jibril, Mikail, Israfil, Idrail. Jibril soba wahyu, Mikail so putra ujian, Israfil yup sangkai kala, Idrail yatung nyawang. Hana yang pro rente. Nah ni yang pro rente hana harap dike. Menjanja urang bengeh ke dengku wahe ilo dukung. Lu dukung kena berah dengku ke bancara le. Lam siruga namon hayati. Tempat musuci Adam dengan Hawa kena berah. So yang tim ajib ia mon hayati terbuka kunci pintu syurga. Yang ke bancara le ya. Ia mon lam syurga. Lam syurga namon hayati. So yang tim ajib terbuka kunci ke bantajib ia dalam. Oh lihat tajib baru terbuka kunci. Yang ke hanjat tajib. Yang aku pegah awak mendikir pegah yang kongkon. Dalam kitab Majalisus Saniyah gepegah kon dalam syurga mon hayati bak babah pintu. Nya nadike saboh tu nya nyambutoi. Bak babah pintu syurga 8 saboh kruang sinan indahan sakri. Nya nya kabutoi. Jadi kruangnya bak babah pintu syurga. Oleh tujib ianyan han grahli selama-lama. Terbuka kunci baru tatamong syurga karena ia bukan lam syurga. Ya, yang ke haitem dum yang tamrike na urung pegah syurga ilangen ku. Pat syurga ilangen. Dalam Quran kepegah syurga itu seluas langit dan bumi. Syurga ubi luah langit ngemumawa. Nya ubi luah syurga. Kan ubi langit luah lah. Tapi ji langit mungkin. Mungkin syurga di langit, tapi syurga lebih raya mbak langit. Mungkin. Syurga di atas langit, bukan di langit. Ya, mau urang kita yang meno asai ka wateuh langit mendum. Ipu iglayang pi langit baron. Mimutuah haya yang berbahagia dengan mudike jid, muslawat jid, tak peringati maulid dengan ceramah jid. Tapi getanyo malamnyo tak pegat peringatan maulid secara ceramah. Kupa untuk tacak contoh teladan getanyo bak Rasulullah untuk tak terapkan dalam kehidupan getanyo si ura-ura. Karena Rasulullah nyan godhat urang. Karena godhat urang getanyo ingin tak contoh cara udip beliau untuk tacok keteladan dalam kehidupan getanyo. Nyan memutuah ayah yang berbahagia inti daripada ceramah. Maka oleh karenanya malamnya harapan ulun tuan leuh ceramah henteu na perubahan. Menyebarokon tanyo yang hana semayang ke atas semayang. Yang barokon hana jakbeut kata jakbeut. Yang barokon anu hana geyuo semayang tayuo semayang. Yang barokon karu sabi lam rumah tangga hana karuli. Yang mabuk yang menjudi leuh ceramah hana le mujudi, hana le mabuk. Nyan sangat bermanfaat ceramah getanyo malamnyo. Mehan hana arti malamnyo tajak dua lamun katengah malam menteng isino ada mu di rumah kamangat tengok taih. Jadi harapan ulung tuan setelah ceramah henteu getanyo na perubahan. Nyan harapan yang paling rayu. Mimutuah haya yang berbahagia. Getanyo tak peringati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling god bak Nabi yang pertama adalah Muhammad dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan rahmatan lil alamin. Nabi getanyo pat yang kedua jid rahmat bagi urang dilingkah. Kon lagi udip getanyo pat yang udip getanyo sengsara gop. Nabi pat yang kedua urang senang bandum. Bukan hanya manusia, binatang senang, jin senang, bandum senang. Tanyo kadang-kadang wate tadu getanyo urang ilingkar rumah getanyo cukup jerai. Tanyo nata pelara lemo
kata pegot ulemo bak bineh rumah dapu gop igop icum be lemo tiap malam oh wate ujian be ta uji bedah be ipajuh bu be lemo be lemo truk jamai rumah malaya that gok nyan pue khiang that be bak rumahnya gok nyan ke sabar urang po ulemo pi cukup ka hantajit putawa gok nyan awak lehebohnan awak lehebohnan awak cara-cara ke sabar uro akhirat singa Allah subhanahu wa ta'ala getuka summa ukhida min khatayahum pertama gecok li Allah fa'u'tiya min hasanatihi hadza wa hasanatihi hadza gecok kebaikan bak urang yang pelara lemo pahala semayang pahala puasa pahala zakat pahala haji gejuk kepada urang po rumah yang cum-cum be'ek lemo getukah summa ukhida min khatayahum kemudian gecok dosa urang po rumah yang cum-cum be'ek lemo gejuk ke urang yang pelara lemo getukah ai hidro ke hidunya kahek kacum be'ek lemo budah ronyo tamang lam curuga jak cum be curuga kah kudih lam neraka amalan kah kabih dicok gejuk ku si populan je gara-gara hudip lam dunia mengganggu orang lain atau getanya hudip lam kampung pelara saya nah mi tino pelara saya nah yang lagi na ajun pegah nah orang yang pelihara saya gepegah li nabi maniqtana kalban illa kalba masyiatin au kalba saidin naqasa min amalihi kulla yawmin qiratan barang sigaso yang pelara asaya pegah li nabi kecuali asaya untuk jaga tanaman atau asaya untuk jaga binatang ternak atau asaya untuk jak buru binatang kelit heboh yang jid pelara asaya he tempat selain heboh tempat so yang pelara saya gepegah li nabi akan gekoh pahala amal urangnya setiap hari sebesar bukit Uhud tiap urawa gekoh pahala getanyo sebesar bukit Uhud mi kabeh pahala semayang hanali na liuh semayang na tamratib dua ge hanali kabeh kata ya gara-gara asaya urang di lingkar rumah getanyo tiap bunga jak sama atras asaya getanyo ji batrah rumah gop ka ujian ka basah di rumpo rumah oban jaga bunga gelit asaya jak cok iya tanoh jak sama trah urang nyan terganggu dengan asaya getanyo mi mutua haya yang berbahagia mulai singa hanali pelara saya pun kena mulai singa bekli pelara asaya kata boh yang kedua contoh bak nabi kitanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang cukup god akai nabi kitanya cukup sabar dan hana bagah bengeh Allah ne pegah dalam Al-Quran walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik seandainya engkau bersifat kasar wahai Muhammad hana lembut gata kru hati lam faddu min haulik umat akan jipluang dari gata tapi karena nabi kitanya sangat lembut nabi kitanya hana bagah bunge maka sahabat-sahabat malah yang di luar sahabat yang barokon memusuhi nabi urang nyan bandum jit kungon ngen nabi gara-gara nabi hana bagah bengeh tanyo kadang-kadang hana mupua-pua bengeh ane hana ijak kula kenang tepuk oro minggu liuh da tepuk itayang dan ko pun palon kapolapan hana kajak kula hai pojak kula oro minggu oh minggu hana pegah ka pu hana pegah mun tanyang tat nyan akai tanyo bungeh
tat bagah bengeh. Lebih-lebih ngaurinang tanya uragam, ngaurinang tak bagah bengeh. Urinang lagi yancit. Munya ngelintu raw tak bagah bengeh. Munya ngaurang lain gak tak bagah bah. Munya ngaurang lain panjang gede ke bagah bah. Senang gede. Oban ngainang raw cika bengeh. Padahal pertanyaan sama. Misal lintu tengah koh-koh ke. Ditanyang legop. Urinang lain tanyang. Pun peget bang. Nyan god gede kejawab. Tengah longkah ke ya. Kaitam taruh ke ya kepada urawahanam temekoh. God tak kejawab. Nah tambahan loh. Tapi obai tanyang le perumah rawa pun pegat bang. Kau pun pegat. Han kejawab pegat. Kau pun pegat. Perlu dah temanyang. Nya nau tukon pakonnya lagi nya. Nya misi uragam kalih gebuh ngan parang lampang nyompang don kui no. Nya kagebuh ngan bu pate lampang gejak lampuh. Truk barat itanyang leurinang lain. Ho kena jak bang. Lun kena jak lampuh siat, lun jak kalan alih nai tibet boh kupi. Tagat ke jawab. Tapi begitu itanyang leurinang roh ho jak bang. Kakak ngam parang lampang. Mungkin ku jak benar. Cit kaicah yang pakon ni le menan. Nyo kah? Nyo menan bu kah? Ai ni uwe jom menan. Cit kaicah hanau tukon. Nyan pakon lagi nyan icah hanam pupuai. Yo ilung wuh tidro ne bang urinang gejak badayah tidro gak pegahai bak lun tentang lintu tak bagah-bagah icah tungku kiban tak pegat ke lintu lun tungku. Lun tanyang pakon kak. Hanau tuah pegah le tungku idon kangkan tuah gerawan. Paneu tuah lu hanan pegah. Kepegah dalam kiban tungku cara lintu lun tak bagah bengeh gak nyan. Kiban cara agak nyan. Lun tanyang pegat maka. Hana tuah pegah le tengku tak berat kau nyan don kangkan tuah gerawan. Nyan ajua juga ulang. Lum pegah lun menua ka dunia nyo hana tuah le ka don kangkan tuah gerawan. Hana buat apa? Nyan kau pegah don kangkan tuah gerawan le. Aci pegah le ka pakon. Menua tengku rinang lun tak lintu lun tak bagah bengeh. Hana utukon ngan lun yang bengeh menyanggap hana nya wate ke pegah haba ngaurang lain lun perhati ke tak lembut gaknya mende ilun tinggal lah mati lun ya Allah ada mulagenyan lintu lun ngan lun tak bahagia udip lun tapi asai kalun culok narit lun tikrek cika bengeh gaknya kiban cara ada pegat engku tak berat lintu lun kan meceh ngan lun engku ngamanok je ke buat kuyu puluh manok baganyan tiat mugrib. Ilun kuat temayang mugrib. Ganyan cika hana temayang akun. Leuh temayang lu kalan manok ka mati. Pakan mati geram. Guyul lop rano lop. Iplung gede manok. Gejak ganyan belah deh. Lop. Iplung belah deh. Hai tim damong. Gecok kaya gelawa tu. Leuh temayang lu ku manok ka meningai. Kiban tak pegat ile lintu lun nunggu yan tak bagah bengeh katnya tapi hanje tayu ayun anu bagian tiat ayun putuh anu ro uyuk iban tak pegatnya belum pegai lun meno maka ne sabar ona ne sabar munya ne puthabe sayang anu munya kreuh sabe kreuh ujung kajelah leuh bak temalu mamanya kabat tingkat temalu nyan yang sayang anu nyane kabatua jit ne kalan munya mak kacri ngan ayah anu tetap batua ibatir rawai ijai kula hai tim buat hai tim le iji ngan ni malaya itanyang le lengan hai mak kah kai talu lah ayah kah malaya ji makan sabat-sabat kau buka sebab menyana pusabe nya ujung-ujung tetap untuk temalu. Wateka temalu setan dibisik yang pertama ditanam rasa benci supaya tatalu. Watelhu tatalu dibisik lo merasa sayang supaya kita nyo mangat
tawa kembali hanjit wale payah pucina buta nan tepu mi pucina buta han tepu kan makna pucina buta pekawin nilai ngenagam lain pekawin ngagam lain nilai walaupun musim malam lehita agam lain preh lalu iddah agam lain leh bulan 30 hurau atau leh ge mana wahid baru jet mekawin tema ngelintunyan dua ge preh lalu iddah pertama preh lalu iddah lintu hurau olian preh lalu iddah sina buta baru jet mekawin tema muhan hanjir payah sina buta ile pucina buta nyan pekawin ngan lako lain walau siat pakan gebuh dan sina buta hana sotim mak digop jak mekawin ngai nang gop si malam malay itu pule urang lain menyodron bang netim si malam tok mekawin ngai nang gop netim hang je tu uraga takut kurina uraga mau tanya ke hagam menyai dengar dia anak itu dah nyampai ya atau dengar leurina preh untuk rumah honda abah pintu gegu ya juput lun terus terang bang tua lun halip Cina buta nyokan lun Cina buta nyopun pegah pujelah urusan lun tabak jak tanyang bak tengku lun sebagai tengku ken lun ke Cina buta hai we lun yan kali lom puga tengku wate ban liu tsunami ubi raya karu malaya liu lun truk dayah telimum doi tepu lengan tu liu pu Cina buta hang getem talu ale wate pu Cina buta jamun ijo jinama lelin tuawa hai pekawin tu mah wate liu pu Cina buta kai menikah ngan lintu lain ka hamil muhan ti itim talu ale bandua tu jak mengadu bak lon kajiut engku kadua bulan berah ni utalu balon jak belah deh kiban ku talu engku urinang lon ka hamil nyok wate lahi anak lon tu ka hana ayah hai ilun kan anak ilun yan obang ku talu mai obang lahi anak sajan ma ayah haji gop tinggal ilunnya katipnya lun jauh telimum bak dayah kita yang lingan ngan dum de tengku guzubari hana ngai ina Cina buta am tabah gelo edet tinggal lun nyok katip tigo mi mutua yang berbahagia lun pegah bak kak nyan kak bek ne putabi ne sabar ne sabar ne doa ba Allah supaya linturon bak berubah ino lum putunyok jalan jino drone setiap malam ne baca Quran ne semayang sunat kedua ne ulinto pepoh gewawa nyan wate linto gewaw rumah begitu maya drone tingah ne buat Quran tingah ne semayang supaya gak nyan jit gepegat perbandingan kedua ya Allah lun bandhuh mabuk manteng poh-poh 12 malam lun bandhuh lun muen judi perumah lun inohat malam tingah berat manteng tingah semayang jadi gak nyan jit gepegat perbandingan mudah-mudahan gak nyan gebi hidayah le Allah gepegat tu mak ya gepegat le urinang yan gukalan jiem kapoh sa malam nyolintu karap wawa nyowate gua lintu ino begitu me kalan lun tingah ku semayang lun tingah ku baca Quran gak atuang isumayang gebet-bet Quran kedawa gu rencana gak nyan begitu gua lintu begitu me kalan gak nyan tingah baca Quran gebet abih suratnya getambung turat je hingga tubuh gebet hana wawa lakawa gu tinggatlah mati ge hokah rupanya mi mutua yang berbahagia gak nyan kasadar di muyup rumah gedua di atih jengki nyo jengki ni kudron ngentok pada jamun gedua tinan gedengar rinang tengah buat Quran ati jimuen ya Allah sayang tak urinang lun selama dia gemekawin dengan lun ya Allah hantam pernah gerasa senang tu mudip
Lun ya Allah ban lun wa bak kedai ban leuh meen bate ban leuh mabuk. Urinang lun kapoh 2 malam manteng tengah baca Al-Quran. Lun ya Allah gagal untuk menjadi pemimpin rumah tangga yang baik. Anak lun ya Allah merah-rah buat han sikulatan. Perumah lun tiap malam me ia mata. Gu budah gu rumah mak ketok pintu. Gelake maah bak perumah gu. Kasadar. Maka lagianyan cara lagianyan cara menyelintu neh batu mabuk semayang hang getim gemejudi mi tulung bersering ne baca Al-Quran. Al-Quranu huwa hudan wa shifa'an wa rahmah. Al-Quranyan adalah putunyo. Al-Quranyan adalah ubat. Al-Qurannya adalah rahmat. Jadi dengan nebut Quran, insya-Allah berubah. Cuma orang getanya menawaladum. Quran sabe na gebut. Tapi kan pahala merumpok kadang-kadang dosa gedemong. Karena hendak jaga keadaban Al-Quran. Orang getanya gebut Quran, gelap Quran, gebuh ia babah. Dosa hana mangat tabe ia bah dayo pelem ia bah banjaga tengon ia babah bro yang tibit dari lamprut nyan najis be nebuh ba Quran. Urang getanyo kajet ke adat kajet ke tabiat asailap Quran kupui le nebuh ia bah mangat tak lopui le kajian ke tabiat nyan boh tabiat nyan bekli boh menyehan taboh lagi nyan tabe-tabe cik roh mubo lagi urinang gunting ija tabiat gunting ke pusu aju igo kap ju nyan menye kajian ke tabiat lagi nyan tengok hang kada-kada lagi amia tebe lagi urang cungki cemekam lah cungki le gecom le gecungki lelam gecom le puta com laju padahal limangga com bali mangga thama be tapi cik roh mecom lam kajiat ke tabiat boh nyan be toli wate gelap gebuh le lam mangat dosa lep Al-Quran lep kitab pakai ia babah hukumnya dosa karena ia babah nyan hina. Apabila sidro urang geludah Al-Quran atau geludah kitab murtad. Pakan murtad menghina Al-Quran murtad. Menghina hadis walau hadis daif murtad. Menghina syariat murtad. Menghina nabi murtad. Mupake ngan Habib bungeh ke Habib bak tegoh necikalon dalam kitab Hidayatul Muhtadi gepegahinan barang sigaso jikun bak Habib atau Said kah musuh lun nek kah musuh lun dia murtad pakan murtad karena ci ataupun nek daripada habaib nyantuk bak Rasulullah menyatakan kah dan keturunan kah musuh lun sedangkan keturunan habaib truk bak Rasulullah sama dengan gak nyan kagak mengaku Rasulullah musuh gak nyan murtad nyan mimutuah yang berbahagia maka bekle boh ia babah bak Al-Quran kata boh le adab Al-Quran. Yang kedua lun kalan urang getanyo wate tajak horumoh na gepudu Al-Quran nyan diatuh Al-Quran benda-benda lain dum setrika diatuh Al-Quran nah kah batiranu atuh Quran dosa nyan mak hanadap ngan Quran parang atuh Quran tiluwat hong atuh Quran dosa yan hana adab dengan Al-Quran. Yang kelai urang getanyo Quran di rumah
kepaso peng dalam gesimpan urinang gesimpan peng dalam Quran ngabe itu mele lintu uragam gekebah peng dalam Quran be itu mele urinang menyaga kebah dalam Quran lebih aman daripada dalam ATM karena Al-Quran di rumah hana buka kanyang menan mak Qurannya bandu di rumah tapi hana sobet jadi menyan kebah peng tertuh ribe dalam Quran nyan an kiamat peng nyan hana somat inan sabak Quran hana buka nyan memutua yang berbahagia simpan barang dalam Al-Quran boh ne simpan peng boh simpan surat boh hal-hal lain hukumnya dosa jadi menyehana terjaga keadaban Al-Quran takut rud kepada bahaya mimutuah ayah yang berbahagia gisalom baksud Nabi getanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana bagah-bagah bungeh Nabi getanya cukup lembut dum sibuk beliau tanya tak maklumi beliau adalah sidra pemimpin yang besar kon tingkat gubernur kon tingkat presiden Nabi getanya super sibuk lebih siploh boh negara yang gepimpin le Nabi getanya kon tingkat presiden saboh negara ipimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih siploh boh negara yang kagetah lo bak masa Rasulullah. Coba kita bayangkan berapa sibuk Rasulullah dengan urusan pemerintah, tapi beliau nyan manteng watea cit untuk gemesenang-senang dengan anak, na watea untuk tuco, na watea kengon, na watea ke perumah. God tak gatu watea. Hana so tibo. Dalam sejarah Nabi kitanya na meen guda-guda ngan tuco. Nabi geui ngan tapak jaro, geui ngan tuut. Di hati ruang Nabi gedua Saidina Hasan, gemat bak punyuang Nabi. Saidina Husain gebuh talawa bak takwa Nabi, gehuwa Nabi lagi urang huwa unta. Nabi gejak geui. Kiban sibuk Rasulullah manteng nawate untuk meen ngan tuco. Tanya kadang uranyo baru jid ketuhaput. Kahana liwate untuk uruhan. Sayang anu gadoh ya. Ikun anu ya raek lon tiat. Bak lon raek. Lon tuhaput. Kan tuhaput biasa ketua. Ya Allah. Anu kehilangan ayah gara-gara ayah itu haput. Kiban kalan. Rasulullah perumah si kurang Bandung gitu meatu. Dan perumah Rasulullah hanahe gatu oleh Rasulullah. Ummahatul mukminin perumah Nabi god hakai. Hanahe bak gatu. Si kurang drawa perumah Nabi lagi age petimang si drawa perumah. Itanya si drawa lagi ati kurang. Nah buat aju-aju. Handame pion tiat. Kiban sikap ummahatul mukminin. Maka oleh karenanya ibu-ibu ingat pesan Nabi. Uro akhirat singa dua boh golongan manusia yang paling rame dalam neraka. Pertama, urang yang hana suci daripada najis. Urang rahi anak gerah, getui anak gerah. Yang kedua, urang inang yang hana taat kepada suami. Wa in shalla, walaupun dia salat, wa in zakah, walaupun dia beri zakat, wa in sama, walaupun dia puasa tiap hari. Menyahana taat kepada suami, uro akhirat tetap aso neraka. Nyan mimtuah yang berbahagia. Tuma tua milun mabuk menyeperintah suami hana bertentangan dengan perintah Allah tetap wajib taati. Tapi nya kepakat jib ngangendron nyan bentim. Ya ngat tama-tama mabuk itu dua tu nyan bentim. Hana taat kepada makhluk pada urusan yang bertentangan dengan perintah Allah. Tapi kadang-kadang bang mutua lun hana lun tuoh pegah cit hanjit apa salah ta urinang
Urang getanyo ladum kadang-kadang memang hana ge peremon membacut urumah. Membacut hana ge peremon urumah. Pelam menyaka kenang tabu nyan kabeh dengku. Nejaga anak mak mutuah, nejaga anak ayah mutuah, be itu me kenang ngatanyan. Menyaka kenang hana carali. Hana carali. Urang menyaka kenang sabu-sabu leakre urat putuh. Sa urat malaya. Dua urat temakut, leh urat kasih sayang. Urang menyaka kenang sabu-sabu hanali temakut. Hanali malaya, hanali kasih sayang. Maka getanyo kalon bak TV, siro ragam gepoh urinang gara-gara hang gebri Pulau Watabonggah. Ai bang bek ni Pulau Watabonggah hanangan tatagun bulin tecat urawa. Bungeh ganyan karena miak belo tabu. Gepoh urinang sampai mendarahinan. Kiban perasaan. Lun bang mutuah yang habis lun fikir sira urang gejak mengadu bak lun. Nyo sikap urang menyeka mabuk hanali kasih sayang. Sira urang gejak mengadu bak lun urinang tungku. Linto lun tengku kagecek kredit lun ganyan sira guru MSN kagecek kredit loan 30 ton. Loan jino 30 ton loan mengajar hana gaji dengku. Anak gekebah sajan loan hayaboh dengku. Dua boh mantang tengah hipip susu. Gaknyan kagecek kredit loan kagejak belo motor kagejak mekawin dengan perumah lain. Ilon jino dengku mutuah hana ia susu untuk lonjok ke anak. Kredit kabeh gecok igaknyan gejak belo motor, gejak mekawin dengan inang lain, gekebah anak laya boh sajan lon, dua boh mantang tengah hijib susu, hana susu tengku pelon beri, ia bu lon tun. Wate lon tagun bu, lon puto bu, lon cok ia bu lon juk ke anak. 10 ton tengku mtuah gecok kredit lon, gak belo motor. Teklik lon wate ke cerita. Domnyo bakai urang. Tapi memang kakenang sabu-sabu atranyan hana jitli kepada hirin. Hanali. Tapi hal-hal lain buno lagi bagah-bagah bungeh nyan le ubat. Le ta ubat. Boh hutanya urinang, boh hutanya uragam, bagah-bagah tat bungeh nyan ubat jih nan tepua bu. Nan tepua semayang buna. Nyalembu isa. Urang hana semayang bungeh cukup begah-bagah. Pakon uleh tu uam. Tu uam tak uleh. Uleh getanyo di semike uro malam. Di dalam uleh getanyo na tangkura ube bro'u. Di dalam tangkuraknya na utak syai lagi cindui. Tikan kosong belah hati untuk udara. Urang menyena ke semayang. Pertama ile wate getung ismayang kagak siram meret luar kali pia tangkuraknya. Wate tatung ismayang katarah muka tarah ule kali pia belum tarah bandung. Tangkurak eret belah hati kali pia. Kemudian wate tasujud semayang utak yang na cairan di dalam tangkuraknya dibasah red belah atihnya. Red belah dalam basah dengan utak, red belah luar basah dengan ia semayang. Maka lepialah ulaya urang yang semayang. Dan gepegah lom le Imam Ghazali. Urang-urang yang bagah bengeh geyua pupanyang sujud. Sujud betrip-trip bacut. Bek mekarat-mekarat tak semayang. Tanyo bagah-bagah tak bengeh kun subhana rabbiyal a'la bunamu 7 go. Atau bila perle tiblah go. Gesunatkan sampai tiblah go. Semakin trip ta sujud semayang, semakin lepi ya ulaya getanyo, semakin bagah gadah bengeh. Tanyo kadang-kadang menyelambat atau mayang bacut, imum tilat bacut, hana toy ikut le. Jadi beli-beli terawih, nya terawih hanya hanjut tahu. Kan subhana rabbiyal a'la bihamdi salam di.
Munya imum bacut malam tengah hana tojak le. Munya tatulih imum gak baca. Malam tengah to. Ngkudin umah bo dak kan. Ke hau jak kan. Nanya impakat bak kulah. Lun pernah lun jak ceramah? Ha? Pernah lun jak ceramah? Begitu semayang tarawih, nauri nang telat truk dua bak kulah gumpakat. Lun dengar lun. Thoi mum. Ku maui mo ke bantau dah tahu dah macam telah tak lihat nyampoh di belah duk lihat impakat wawa padahal semayang secara lambat-lambat nyan paling god ubat god tangan menyahana semayang su uam tat ulenya abang 20 put je mi temike pelam mino nek fikir le be ile ta pegah ulaya manusia bungong ya na bungong dari rumah lampot lawitnya raktar rumah napot ha bungong lampot neci bek siram mu 3 minggu layaya puhan tanah redak puhan redak ulaya manusia mu ton hana kenang siram dikerja 20 put je mi semike ipioh tok wate tengun bala tengku nyan su uam hanjet ta nyan maka ne ladum sagawati hanyo hai ti moh mulele tabuh mi mulele belati nyalun pugah ba dron mi lewat siat ba dron menyalintu don lagi nyan nyambe lutan pugah ba pugah yang penting-penting mentang kira-kira hana tak perle ben pugah yan getanya wayang lagi nyan yang suum mulai bertrip ta sujud wate semayang nyamunan ke pegah lima wadali lepi ali wate ta sujud nyan ban mi mutuah yang berbahagia maka alhamdulillah tat getanyo di sino nagebuka jamaah beut liabun alhamdulillah tat si kurang-kurang semayang na walaupun bagah-bagah tapi ketahuilah bang mutuah semayang bagah-bagahnya getanyo antuha getanyo haitim kusyuk dan antuha berat ke semayang bai bang rumukun lah wati kai bang lah nya berduga-duga dah ya han galak tapi menyatanyo ta semayang lambat ta baca ayat semayang pelem getanyo kata beut tahayati makna satu persatu bulambat bek bagah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni Allahu akbar baca-baca tahayati makna Rabbighfirli ya Allah ne ampuni dosa lun warhamni ya Allah nabi rahmat kelun warzuqni ya Allah nabi rezeki kelun wahdini ya Allah ne petunjuk lun wa'afini ne pemaaf ya Allah dosa lun bacut hingga getanyo galak ke semayang. Jadi wateta semayang lambat gebri kusyuk. Wateka gebri kusyuk gebri taufik. Taufiknya apa? Galak getanyo dan tega getanyo kepada ibadat. Hana tatunyum hana bosan. Itu namanya taufik. Yang dithat gebri oleh Allah Taala kepada hamba. Tanya menyeka gebi taufik oleh Allah galak ku semayang nyan hana terasa hekli. Kagalak dumpa buat menyeka galak hana li terasa hek. Dumpa menan buh ibadat buh buat lain. Kalau ragam poh put malam gebedah nonton bola. Si tayang na hek, si tayang na tengok han. Pakon hana tengok karena galak. Si pakat sama dia. Lehaga demi kun kul huwallahu ahad Allahu samad lihat kam tamu-tamu munya tapakat tulak sama dia tulak fidyah lehaga demi tulak oleh yang gap tarik gap tulak dumpur sanggap tapi nonton bola poh put malam mubacut hana berat pakon karena galak nyokonyo dengan bu'a dan semayang akan kusyuk dengan kusyuk dan semayang akan gebi taufik galak ke ibadat hanali terasa hek inon sikalan anak muda main bola padum jiem
Tijum tengah i peluang-peluang dalam lapangan. Nyo kah? Munyo tapu tepat jih peluangnya sang dari tino katuk telimum. Tijum tengah i peluang lagi motor peluang. Tijum tengah ho katuk ada hanu telimum Indrapuri katuk. Pakan i peluang-peluang domnyan karena galak. Cicak bola yu peluang Indrapuri. Hai le pakan karena hana galak. Nyan kelebihan taufik. Jadi menyagetanya kagejuk taufik oleh Allah, nyan bakta ibadat hana berat mubacut. Mubacut hana li terasa berat. Maka ibadat be bagah-bagah dan. Ya, keempat ni kan? Yang kelaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau nyan urang sangat pemaaf. Nabi hana dendam bu. Nabi kita nyotak god akai. Abu Lahab so pegah kon lawan Nabi, tapi Nabi tetap sayang. Tetap sayang. Abu Lahab cukup le cara geganggu Nabi, tapi Nabi tetap sayang. Truk bak tingkat siuro ge kuah mon untuk perut Nabi, kena pemati Nabi, domnyan bengeh ge. Leh ge kuah mon, ge hoi Nabi. Anak kumon kena siat apa napa kena pegah. Wate gejak Nabi Muhammad getrenlah malaikat Jibril. Oban getren Jibril ke pegah ba Nabi, ya Rasulullah, nyan yang hidup ngan un kurmanyan mon ikene perut dron li Abu Lahab. Gese Nabi, gese ubine. Tiba-tiba bak pegah-pegah abangan Nabi, katua li Abu Lahab murut rawagu bam re Abu Lahab lamon. Kaku budah Abu Lahab gelake tulung ba urang. Hayane kacak talo tiga, katunyung kena ka petengah lun. Budah urang jak mita talo di Mekah nyan sunyung ka Abu Lahab, hantruk tijengkai. Budah jak mita alam talo lain yang got panjang lom. Sunyung lamon hantruk tijengkai. Makin si atruk makin hu, makin si atruk makin hu. Dudawa kaya Abu Lahab lamon. Oh gu watiah kalagi bulan lemah abah mon. Gukun Abu Lahab. Hai. Kapegah ba anak kumon lun tiga Muhammad. Kapegah kayu acak lun. Pegah tiga ba anak kumon lun. Jih god akai ji. Ya jih hana dendam urang. Ya. Gejak Nabi mak. Gesunyung jaro lamon hana talo hana renong hana tapua. Jigruap pungung mon jipu Abu Lahab jipu sehingga geteme mat jaro Nabi. Gemat li Nabi getari ulua. Oh tru ulua mon pua ke Abu Lahab nyan ka kuakui sihikah Muhammad. Tetap han gemiman. Ya, memtua yang berbahagia. Getup hati ya. Urang katitup hati. Hanali miman. Getanyo menansit. Getanyo bak tegoh-tegoh dengan terlanjur narid getanyo kepada dua urang ci, terlanjur narid getanyo kepada ulama akan getup hati le Allah yang bertegoh. Getanyo hanjit bangkang dengan gurai. Bahaya. Bangkang dengan dua orang ci bahaya. Dr. Luqmanul Hakim setiap kali na urang jak mubat bak gopnyan menyekatrip tat gepubat hana pulih-pulih nyan limang boh pertanyaan getanya bak urang sakit. Limang macam. Gop dum lain pakon pulih wate tajuk ubatnya. Pakon nyo hai tim pulih. Nyan gelontarkan limang pertanyaan. Pertama, drona nepajau harta wakaf. Yang pertama, bertegoh-tegoh tar getanyo kadang-kadang na kalih wakaf le urang ci ontruk ba ane icok tu mah nyam bertegoh. Yang kedua, drona nepajau peng masjid. Yang kelima, drona nepajau harta anak yatim. Yang keempat, drona memasalah ngan gurai. Yang kelima, drona memasalah dengan dua orang si ngan mak dan ayah.
Menyona budah jak awal leu gampung, jak laki mu'ah, menyona ne paju harta wakaf atau peng masjid jak kembalikan, lehnya ne balik tema kena baru tamu bat tema. Nyan Dr. Luqmanul Hakim. 5 perkaranya Allah Ta'ala geberi balasan kutuk semasa di dunia kon, bukan hanya di akhirat. Letat urang yang kengkeung watel hiu paju harta ni yatim. Letat urang yang kengkeung gara-gara bermasalah dengan 2 urang cik. Hana terasa tapi ki hana masalah, tapi ki hana masalah. Lun yang habis lun fikir bang mutua, pakiban ate tidro anu sampai bengeh ngau urang cik. Nya haitem tamang laulai ya lun. Kiban cara tu mikir. Mesti urang cik lun bruk tak akai. Kajut. Urang cik bruk tak akai. Gepoh kata han gebloh Honda han nyo hanji. Aci kaji yang kau likut ile padumna kajasa urang cik bak geprayu utanyo. Ci pakai pikiran. Tapi menyo anu hana beut ngentengku hana to hantem tu bak dayah nyan hana ngai temiki. Dah hana sayang ku urang cik. Hana sayang. Munya urang beut itakut hat memasalah ngau urang cik. Tetap berbuat baik kepada 2 orang tua. Nabi ne pegah birru abaakum tabarrukum abnaukum. Berbuat baiklah kamu kepada 2 ibu bapamu, nanti anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Menan kepegah li Nabi. Tanyo ronyo menyatatim berbuat baik kepada mak dan ayah. Singoh anak getanyo lagi nyansit ipegot getanyo. Tapi menyauronyo getanyo hana ta permun urung cik drawatah. Anak getanyo singoh lagi nyansit ipegot getanyo. Nyan Nabi yang pegah. Mak sakit hana pernah tajak cenguk. Mak hana lepeng hana pernah tajuk peng. Singoh watet tuha getanyo lagi nyansit akan dipegot liana. Maka urang beut cukup itakut durhaka dengan urang cik. Munya hana beut apalagi mabuknya hana cerita mak. Nan baca mak, nan kalon bak TV, drone cibak ke TV tapi. Nya kah? Tapi bak ke TV. Nya haik lu fikir lu muna. Oleh gu TV gu mau dumpu entek bak ujung TV kai tulis. Cerita ini hanya 50 belaka tulis. Ganya kali gu mau. Ya, sebab ke TV tapi nanekalan sabah cerita lam TV yang kejadian nyokon film kejadian di drop le polisi. Si drama katuha umur 80 tahun Siti Rukayah meninggal dunia dalam penjara karena dipenjara oleh anak kandung. Nan kalan. Hana kamu ceramah cik nyan mita. Anak ula-ula ma kandung di penjara gara-gara haik ge bayu utang 500 ribu hana le utang gara-gara haik ge bayu utang anak 500 ribu mak urang gasin pakai dawa-dawa hingga reut bak poh mupoh tamanglah polisi lapor bak polisi sehingga Siti Rukayah dihoi polisi umur ka 80 tahun gejak labak penjara pakai tungkat mata hana trangle gaknyan meninggal dunia dalam penjara karena dipenjara oleh anak kandung. Keban hati itu mak. Ubena tungku-tungku gena sehati anak nyan hai anak baik lagi nyan kapegot mak tu. Nyan urang pelahi kah anak Ura malam anak gejak mitar rezeki kekah drawa gutundu. Tengah-tengah jibang mugrib mantang meraba-raba dalam belang anak gejak mitar rezeki kekah baik lagi nyan anak kapegot urang Tuhan nyawa cabut perkara baik li. Gepususukah 2 ton anak hanale pengkah 500 ribu. 2 ton gepususukah anak mesiap mesabah gelah hantam pernah gelake bayu. Gekandungkah si kurang bulan anak macam sakit kali gerasa. Malam hana mangat ge uro ge haitim tengun malam hana tengun.
Geduda idikah dalam ayun muton-ton. Sakit ke tengah malam ada mujir gecok sakit nyan gepinah bakdra ge bah pulih kah anak bah sakit kop nyan. Uro raya kekah baje baru, kedro baje tuha ge pakai. Hana layak anak kajak pegot ma ke lagi nyan cabut anak perkara bekli. Bak ge pelahir kah anak mutot-tot asawa bak ge putun rasa sakit antara udip ngan mati. Nyaw anak balasan ke mak oronyo. Mi mutua hayah yang berbahagia, anu hana udak, anu hana ibut, tetap han dicabut perkara. Akhirnya Siti Rukayah dalam penjara, bu haik gepajoh, iya haik gejib, tengut haitim tingat kuntung drawaguh. Ya Allah sampai tat ati anu lun lagi nyoi pegat lun. Urojih jih babah jih mantang lemoh. Bu payah lun peh lun suliang dua-dua ne lam babah uronyo ya Allah jih karaya babah ka kreuh kajet ipake lun jih rojih ya Allah hanai tepe siapa lun cok jih lun juk sikula kamanyang uronyo jih kala pui tepe undang-undang KUHP kana pasal kana bab bak jih uronyo kai penjara lun ya Allah urojih jih gaki jilemi ya Allah watejak payah lun putah teh payah lun cok iamun lu urut-urut ba atut jih uronyo jih gaki ka kreuh kajet itipak lun ya Allah bu mak haik gepajoh ge haitim tengun 2 minggu lam penjara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siti Rukayah meninggal dunia gewa ba Allah karena dipenjara oleh anak kandung mangan ati tu mak. Nyokunyo lun pegah ibu bapa sekalian, anu harus nejuk bak beut. Munyo anu lambut dronhan kecewa. Gasin anu ada gasin ati ni mangan. Mangan ati. Nai pula pisang mudua bak batamping rumah o masak boh pisang itu pun aja antat ke don taboh tisi. Tetia kurang si walaupun jika sin. Tapi pu arti mak mutua haya yang berbahagia, anak getanyo uronyo cukup kaya-kaya, pangkat cukup raya-raya, tanyo kalhuh kanuri nujuh anak gohlom mupat gohlom jid iwawa. Be ile tapegah jimuang ule mak, jimuang ule ayah. Dia mengucap la ilaha illallah pada saat getanyo meninggal, dileung doa Allahumma firlahu warhamhu wa tetanyo katepit mata, be ile tapegahnya kalhuh kanuri put puluh anak gohlom mupat hanji iwawa. Pu arti bu hana arti maka lun pingat lom 3 tru anak nejuk bak dayah munye anak bak dayah tanyo han kecewa walau anak gasin dauronyo bunu tepule drone ibu bapak sekalian uronyo hana kekle urang jak bak dayah. Karena tanyo terbayang ke ijadah saja kanyo dron yo tak hana ijadah kanyo uronyo ijadah dayah sama lagi ijadah tikula be terbayang nyo ane hana kuajuk kuliah nyo hana pai kerja tinga ijadah dayah uronyo ge akui le pemerintah lun abang lun uronyo pimpinan dayah urinang dilhung desa Mon Mata beliau nyan tikula tamat SD uronyo anggota MPU di Janto. Adik lun Tengku Mahyuddin, lun pegat saboh dayah di Mamata lunjuk baganya nitinan. Tamat SD cit, uronyo anggota DPR di Janto. Lun ibu bapak sekalian, lun pegah baron, lun tikula tamat SD cit. Lun SD cit tamat. Hanamayang pendidikan lun. Uronyo dosen lun tumubu uronyo, na bangga lun pegah bak supir lun yang pegak-pegak YouTube singa pegat saboh judul YouTube anak SD mengajar dosen pegat beitipu le urang bahwa ilmu agama cukup mulia nyan ibu dron lung kalan uronyo tikula taja peng taja laule peng taja begitu truk calon dara baru anu oban dipegah le telangke nyo bu
sipulan je rencana ikena bak rumah drone ikena pot bungong drone nyan pertanyaan ibu kali pertama tat bak telangki pu kerja je nyo bu kah ni mengaku ju deh pu kerja je padahal yang jatah tanyang pu nai sumayang je kon kerja ile tanyang nai sumayang munya hanai sumayang hana pun jauh anak bakji ibu bapa sekalian. Perintah Allah hana dihargai, Tuhan hanai bohyum pula mana rana. Leh ni tanyang nai sumayang ni tanyang lem ngan mak ngan ayah di rumah na sering bungeh ji. Na god ngan mak ngan ayah. Munya ngan mak ngan ayah ji mu pakai tiap urawa pula ngane rana. Mai muton-ton ke pelihara jih gerah jih ke suliang bu jih pakai pula mana rawan pu jasa ne ron ke jih puyakenan bentuang munya ni tanyang jih cit tabe karungan mak karungan ya ne yo jauh le gede ngengkong dium kawin ben ju ane ron ya nyana cipike lah yang lun pegahnya menyedom mak ngan ayah hanai bohyum dom nan jasa mak jasa ayah tapi orang yuk ji dipakai mai pakai ya pula mana rawana pu jasa ne ron ke ji tapuat ben jo hana akhlak tanya kon biasa saya katruk telangke pu kerja ji tinggal di telangke im tulet menyahan di mutulet hai temem tabah baru imtulet mak punya ke hai kerja anak putanya nya kerja nyan cit awak kaya 7 keturunan ai bah obang gedenga di ibu kaya 7 keturunan mah nyok kacan ro aku nyol hiu ku pernikahan ro ku kala moto thaidan menan te bayang liu ku pernikahan malam pun iwa ju ngan tilo jupai wo tap top dara baru cengu luar rumah kagua bang tuk rumah udahnya bang ngempun warona ngaki mapan ke bah motor hana motor ngempucin uang Honda ngan tilap cuma drone hana Honda hana pucik ke pegah li telangki awak drone awak kaya 7 keturunan kabutoi de keturunan lun memang awak kaya 7 keturunan cuma lun keturunan kelapan ya inan tema ipungun lun awak kaya 7 keturunan lun keturunan 8 kalewat 7 anak kaya le nyawabi ami menyaulai tanya kepeng tapi menyaulai kepeng tapi nyo ke lagi nyo urang cik mudua maka uronyo lun tuan ajak lom mi anak nejuk bak dayahan kecewa dona lun paling lun takut munya uronyo anak getanyo hana tajuk beut hana tajuk bak tengku lun takut anak mati dalam murtad munya hana beut lun takut mati dalam murtad karena urang yang hana beut hana geturi toh narit yang jit tamarit toh narit yang jit kemurtad hana geturi uronyo kadang-kadang getanyo dalam masyarakat hana taturi le urang getanya ngwate urumati nyo yang getanya semayang uronyo konyo uru Islam nyo tu urang tu konyo urang mukmin nyo gitu odum pantai nyo anda dentanyo urang hana ilmea gemarit yang kongkon narit ulo-ulo nyan biasa narit urang tuha narit murtad munyo tapati haba kitab mepineng tu pekap han muteme rasa kena ada dengar-dengar naritnya nyan narit kena bah Belanda jamun murtad naritnya murtad ya nyan ingkar syariat pegekut munyo tapati haba kitab mepineng tu pekap han muteme rasa haik tajak patih ngat tayu hidumpuga murtad nyan anak-anak muda wate liu jak wit wate malam wo bak jambu jaga malam kena un ni kebah di hati pu jambu jaga pu un men kunnya
Puon nya ikun. On pe? Puon. Nyan ke on nyan Quran ikun. Murtad. Oh bantuk kenan cak Quran ngata beut ya ikun. Cak Quran ikun. Cak Quran ngata beut ya. Murtad nyan. Murtad. Wajib mengucap 2 kalimah syahadah, menghina Al-Quran, murtad. Kupun yakun penyanyan un mainan nyan malah naurung ngan un nyan di main judi. Kupun yakun Quran ke un nyan murtad. Naurung watai pakat jak bak beut legop. Nyo mesejih kak nyo hanalom ke jak beut. Naurung yang kawai jak ikun kak. Tak jak beut tak? Kejauh kan nyan. Pak je kebut yang kajak dum hana mubah. Murtad. Murtad engko oyan. Puat tajak beut ikun. Kepua beut yang kajak beut dum hana mubah ham tabah. Murtad kak. Beut nyan syariat. Hanji ingkar. Masalah urang jak beut hana berubah, gak nyan abah tetap mepepep, gak abut laju semayang hana tagop hanji mediung. Nyan pribadi urang nyan baik ne pebengeh doa ke beut, baik ne pesalah beut. Murtad nyan. Nyan memutuah yang berbahagia, cukup bahaya. Nasiro urang gejak melepur baklong gejak pegah lintu gak nyan mono. Setiap kali lun yu semayang tengku gak nyan sabi bengeh ke lun. Asai lun pegah bang ne semayang nyan bengeh gak nyan. Sehingga gukun tapi bak lun. Kata mayang mahakah, kata mong curugakah lun kajit lam neraka. Lun pegah lun kak butui na gukun lagi nyan lilinturon. Munya butui na gukun lagi nyan waten wawaino tulung ne puik salim lun tiga kelinturon ne yu mucap 2 kalimah syahadah. Menyahana gemucap hinggal hea bulian tiplu hurau atau hea ge suci dron hea ge manodron putuh nikah ngan ron hansah nikah kapi ngan Islam. Nepegah balin turun 3 niyo mucap 2 kalimah syahadah mahang keluar dari Islam. Nyo ami mutuah yang berbahagianya nari ulak-ulak dumian bahaya. Kemudian tukang semajid lah murung pegat masjid. Begitu dia adan, gu putapat pale-pale gu cok gu gajau agak nyan gu bedah gu wawa. Itanyang lego bang, hon wawa ile ka dia adan ida temayang ile. Pu gu jawab, cuma kalun pegat masjid bulun temayang cilam. Nyan jawaban. Jadi mupom ji, so yang pegat masjid hana payah temayang le. Nyan kon tempat mula-ulak tengku oi. Maka siga tek lun ulang. Gutanyo ibu bapa sekalian harus bandum-bandum jak beut. Lun sangat merasa bahagia. Lun jak kena malamnya pakon bu karena lun tupu di sini adalah tempat beut. Cukup bahagia. Walau ne saboh balai lagenyo tak balai gop dumi pasang marmar pasang AC dum balai gutanyo hina. Tapi ketahuilah lagi yang lun pegah buno. Ban saboh gampung cet prehnyo ge ampuni adab. Geringankan adab oleh Allah di dalam kubu gara-gara balai bruknya. Nyan harus diakui. Dan lun pesan ba urang dronnya malamnya yang kehadir kena. Ne pegah ba anak ne, hai anak munya meningai lun singa baik katanom ulua gampung cat preh. Ku takut di gampung lain hana dayah atau hana balai beut. I gampungnya na balai beut na anak miet so gidang-gidang tanah sino. Geringankan adab oleh Allah tanya dalam kubu. Ni wasiat ba anak nak. Ni pegah aju kuburan lun baik tibit dari kampung cat prehnya. Lun kena kedua bumangan itina. Nyan mi mutuah yang berbahagia. Manya hana ta beut kon hana ta de hai lagi nyan. Ya, kai le. Sebab entuk tanyang-tanyang gurunya, mahanan pegah-pegah haba mulut go. Yo ka? Kon han lum pegah mi goh terus wate alom. Lahi Nabi pupoh. Lahi Nabi pupoh. Polimong ke wate yang dah pegah tu. Kau terbayang no gutran ni tengku malam nyo. Nyo ilhap akon kahe yang tabak. Tabak kahe yang ka ilhap. Kami mutuah yang berbahagia. Nabi kita nyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa awwalu wajibin ala walidihi ayyu'allima anna nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah wa bu'isa biha wa dufina fil Madinah. Yang paling awal wajib di atas kita orang si untuk tapurno akana segolam tapurno apa lain pun nabi kita adalah Nabi Muhammad, ayah ge Abdul, ibunya Ami, lahir di Mekah, geangkat ke Rasul di Mekah, meninggal di Madinah dan dikuburkan di Madinah. Nyan pun tat ne purno ke anu segohlom ne purno pua lain nan purno kahana alam nya nabi tanyo Nabi Muhammad anu daripada ne dhut lebih hegat ne purno ngan lembut, makin ne gasak makin ne dhut makin batu anu mit nyam bun tepu garon makin ne cutiat nyam megetu aju lagi bogiri lagi abogri cuy jangan ane lebih bagah jet ne support kena tepat ne bre nilai plus oban kajiat bacut macarang tat ane mak kai tu sonan nabi yang benda-bendanya sonan ayah nabi Abdullah carang tat ane lun ya Allah pak carang ni yang lagi-lagian boleh betul macut daripada ne purno acara kekerasan. Sonan Nabi dah Muhammad, ayah to buka kena puduk rende nyan menyalagenya dan ne miah dah cerita aku nya makin betul aja. Jadi ane miat lebih god dengan cara berlembut ne menyejit apa sifat 20 dari wujud sampai mutakalim sehingga ayah bloajium tabuh kajit ujuk kidam baka menyejit apa Nabi 25 wate kajit sehingga ayah bloai tangan yang isi lagi tapi ben pungut tigaan pungut item leh ya nyan cara ngane umiat cukup bagah cara menyalagian jadi nempat cuji begalak kami mutua yang berbahagia Nabi getanyo lahir di Mekah bak tanggal 12 Rabiul Awal. Na ulama yang pegah, ulama tarikh, ulama sejarah Nabi lahir bak Rabiul Akhir. Na ulama yang pegah Jumadil Awal. Maka karenanya dikumpulkan oleh ulama-ulama getanyo sehingga gepegot maulud sampai hebulin. Padahal maulud hana mucih dalam bulannya ada belum puasa api juga katanya. Hai bek seorang. Ya, nyom tuji untuk teput buka puasa bersama tanyo. Ya, karena kanduri maulud Nabi. Hana masalah yan. Jian. Yang penting niat getanyo untuk bersyukur kepada Allah karena Allah kagepelahi Nabi Muhammad. Mimutua yang berbahagia Nabi tanyo watelahi ke naudunya gesambut oleh dua dro manusia yang cukup mulia. Dua dro bidan yang cukup mulia. Asiyah dan Maryam. Dua dro urangnya gepegahli Nabi, urang yang paling mulia mulai dari jud dunia sampai kiamat dunia. Ini pegahli Nabi ada 5 wanita terbaik di dunia sepanjang masa. 5 drawrinang yang paling good dalam dunianya dari jid dunia sampai kiamat dunia. So adengku. Pertama Asiyah binti Mazahim. Nyokunyo perumoh Fir'un dalam rahasia. Nyokunyo jadi bidan Nabi. Yang kedua Maryam binti Imran bidan Nabi. Mak Nabi Allah Isa alaihi salam. Yang kelima Khadijah binti Khuwailid. Tanya sering takun Khadijah, ngenta kon yang betul ngendal Khadijah. Yang keempat Aisyah binti Abu Bakar, perumoh Rasulullah. Yang kelima Fatimah binti Muhammad. Yang 5 draw urangnya wanita terbaik di dunia.
dunia sepanjang masa. Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang paling mulia. Wa afdalu khalqi alal itlaqi nabiyuna. Makhluk yang paling mulia adalah Nabi katanya. Gesambut oleh wanita yang mulia, Asiyah dan Maryam. Nabi mak watelahi ke dunia dalam keadaan melungkop. Melungkop pun kun ni don, tercerup. Menyaipi dia tercerup. Don pun kun, medugom. Pu terlintang. Terjagung pun kun. Getat le tu. Ha? Menjanjan habis dah perah yang belah di. Waktu tamung perah payah tak ingat le, nyo Aceh perah. Nah nunggu. Nyam serta upi dia. Nyam menyatakan temutot yang tak bengeh orang yang. Itanya kan temutot. Waktu na orang meninggal, ya tetot mak, ya tetot nek kan nya. Temutot kan. Ni cikun temutot ipi dia nyo ham temewa. Di dia temutotnya lagi kameng landuk ya tetot inang. Bengeh dah orang yang menyatakan temutot. Kamu ceramah cukup menjaga kan. Ya, cukup menjaga ya, mah habis. Ya. Menyertai upi dia nyopo ne kuiron bak buh peng. Baluam sama ngelun, baluam. Menyertai pi dia ke lewat pi dia tamang Aceh Utara beb. Itanya beb ba main bola. Ya kan? Ya. Nyan ke kioh pui ron kun tino. Kioh atau kedai. Menyertai Aceh Utara beng. Beng jak bak beng. Homak ni kagak jak bak beng. Puput jak belah bawang. Ni bawang bak beng. Yang kamu ceramah payah menjaga mendum yan. Ya, menyahana menjaganya habis. Ya, mim tua yang berbahagia kalau milih. Cuma punya daerah lun gasa bahasa mi. Ya, punya daerah lun ni deh karena kamu tolamno Aceh Jaya bak Gunung Gurute. Munya neik ke deh Gunung Gurute, kira-kira put kilo tu goh tu bak Gunung Gurute, merumpok jembatan Naubung. Nyan kuinan dayah katanya. Belahwi ya tawid desa Lam Sujin, tawid haunun bak dayah. Tu pekan hum. Nyan tinan tempat katanya, dayah katanya. Nyai kamu ideh menyekah ke nyan biasa. Kah? Kemakah kamu mukun. Lamno lagi nyan cina. Kemakah ikah menjak mah geso ima keu yau blang. Ikah ayah keu yau boleh. Nya hana masalah kan. Ya. Hana masalah urangnya. Wateuh melabuh beratlam. Menyeka wateuh melabuh nyan bu urang nyan ke melahirkan hana keun melahirkan. Itu hana keun. Ya. Nyoho ka ba? Asiyah binti Mazahim adalah uri inang yang cukup mulia. Nabi watelahi kena udunya melungkop, mencerup, atau medugom, atau terjagung. Yang hek menyata berhaba bahasa Indonesia, kena berhaba bahasa Indonesia itare. Ilu hantam lun berhaba bahasa Indonesia. Otok kenan menghantar dupua kun, terjagung. Menyaurang ipluang membalik terlintang tak kun terlintang munya terjagung langsung terjagang. Majut cik tinan Jawa Bandung. Jawa Bandung itu pun telah orang. Kau lama toilet. Nabi watelahi apa? Yang kalau tak pu hari pu kun le. Medugom. Pakon Nabi medugom pu hikmah. Allah Subhanahu wa taala gesom kemaluan Nabi. Hana sokalon kemaluan Rasulullah. Ya, Nabi tanya ama gepumulia oleh Allah bukan hanya gesom kemaluan hanai kalon di urang lain. Tuk ba'i ngan gesom oleh Allah. Nabi watan itu hana atih bumawa. Jirhup li tanah. Watan itu hana atih tanah. Jirhup li bumawa. Kering. Bak kemaluan Nabi hana basah kering. Dumnan kehormati. Karena getanya malaya di kalan ligob. Kau nyo bang. Musia lagi nyo malamnya musia sakit tak bodoh tengok tatu kenan. Lihat tatu tengok igop sakit
Baijak tergila tu tanya wah. Ditanya tu tupo leopat nyo kata gila. Nyan musiro hana to jawab. Lo hana. Tanda kita nyo Malaya. Ikalon legop nyo kah? Nabi kita nyo tu baik ngan gesom le Allah. Nya kiban ni kalon tu baik ngan gesom. Bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatat wala yura asru bauli minhu fi alani. Kuangan likut dehne kalon hana te somba saidina netuh ia bekasan tan wajib taulan ta percaya. Netuh ia bekasan tan kon bekasan tan. Betalan tu dipikir toy ramah tan. Netuh ia bekasan tan artinya tidak ada bekas. Hana bekas irhuap lebu mawa kiban mulia Nabi. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yuradilluhu fi syamsi dhu fatani. Hati Nabi hantam tengut yang na tepit dua mata bubayang tan dalam ura hirun lalo ta rupa. Gejak lamuro tarik Nabi hana bayang. Pakon hana bayang. Anta syamsun anta badrun anta nurul fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Anta syamsun engkaulah matahari. Anta badrun engkaulah bulan purnama. Anta nurul fawqa nur engkaulah cahaya di atas segala cahaya. Cahaya dalam dunianya yang paling tinggi adalah cahaya Nabi Muhammad. Seandainya hana gepegot hijab oleh Allah Ta'ala, sahabat-sahabat hanjit gepandang wajah Nabi putuh urat mata. Nyanban makna anta nurul fawqa nur. Tapi karena Muhammad adalah rahmat bukan laknat, gepegot hijab oleh Allah. Sahabat-sahabat watene pandang Nabi sama lagi ne pandang orang lain, hana silau mata. Karena cahaya Nabi cukup tega, maka wate gejak di muyub mata uro hana bayang. Bang, nyo lampu nyo menyahana silap lun 40 watt. Nyo panitia kah? Tacok lampu ino yang 500 watt dame di muyub lampunya. Na bayang. Munyo tacok pluknya lunba di muyub lampu, pasti pluknya na bayang. Tapi loncok lampu 500 watt lunba di bawah lampu 40 watt, na bayang. Hana. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalbuhu lam yanam, hati Nabi hana tengok. Yang na tepit dua mata. Ilikut lam yahtalim, Nabi hana melumpau. Nabi hana melumpau. Yang hana lumpau apa? Lumpau word dari syaitan. Yang hana. Munya melumpau yang betul, gebuhnan ru'yatul haq, nyana. Malah le ayat Al-Quran turun dalam lumpau. Kibanta pegah Nabi hana lumpau. Termasuk surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq geputreun dalam gua Hira, ayat yang pertama nyan geputreun Nabi dalam lumpau. Kibanta pegah hana melumpau. Muno hana melumpau dari syaitan. Ihtalama yahtalimu, nyan hana. Ihtilam artinya lumpur word dari syaitan. Mimpi yang benar dari malaikat, gebuhnan ru'yatul haq. Nyana. Patadana tu mah lumpur dari syaitan dengan dari malaikat. Munon tanda. Setiap melumpur sedih, tiblut mata, ia mata ka kena ubineh. Wate melumpur
mudup-dup jantung ya temakut gundah nyan bandum lumpo nyan dari setan kon dari malaikat pakon menan karena jak pesedih gop nyan but dosa jak petakut gop nyan but dosa malaikat hana berbuat dosa la ya'sunallaha ma amarahum malaikat hana maksiat kepada Allah malaikat gepubuat pu yang geperintah oleh Allah jak petakut gop jak petedih gop itu but dosa bukan but malaikat yang tinan tanda maka gepegah li nabi menyamulumpo temakut atau melumpo sedih geyo bedah geyo tung ismayang pakan geyo tung ismayang karena setan gepegat dari apui sedangkan apui tapulun dengan ia jak tung ismayang kami metua yang berbahagia. Kemudian kebanta pegah na mulumpawa ru'yatul haq sedangkan nabi hana tengok nyan kalau berat tengku menyaurung malim lam yahtalim nyan berat bageploh nabi na mulumpawa yang benar ka idawalam leurung keban mulumpawa sedangkan nabi hana tengok mulumpawa lam jaga jawab ji mulumpawa lam jaga karena sifat tiplohnya yang nalam yahtalib itu mukjizat Rasul yang tingah gepegah atra-atra yang aneh-aneh yang hirun-hirun getanya yang di luar adat menyamulumpo lam tengok nyan ada getanya api lagi nyan ya kah ada getanya api na melumpo menyalam tengok lam jaga melumpo naro nah karena kitanya hana sama dengan Nabi hana tengun ate menyamata tetap tepet ate hana tengun maka tengun Nabi hana batiau dua Nabi jaga dari tengun jet semayang aja hana payah mudu karena tengun Nabi hana hilang akal sedangkan batiau dua gara-gara hilang akal Nabi hana hilang akal walau katengun mimutua hayah yang berbahagia nyan hikmah daripada lam yahtalim kalom min huddawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadam fi jismihil hasani binatang kliat hantam jipluang jima temengan saidina lalat jamok pihan temroh ba tubuh yang tat mulia lalat jamok binatang-binatang dum han jiplung ngan nabi pakon nabi god akai han tamangan tanyawa cabak hanamu pu tengah duduk pegah haba kai lewat jamok ke ayu-ayu kamate gop nya ka hanam pu kan oban tapoh jamok tengah hipo-hipo kamu darah jarwa najis na maaf pane maaf buat tengaja hana maaf buat tengaja ka tengah dua-dua pegah-pegah haba biasa urinya mengadu ya pegahai yang biasa tap nyauri antat buat anemin yang tara pegah haba ngelun nyo ane lun dengku lun pulang bakron menyasalah nepoh lewat tidak picit ju trek dari batika ka taboh yan menanci dengku kadang-kadang hana-hana pen juk pen role ti ana cret kalau hani mutawa binatang ngan getanyo bro akai nyo yang kan nyalun pegahanyo kah nyo kuput aja poh binatang hana perle getanyo napeng jet tablo budi angin kuput aja timak ticim nya hanjit pajoh kuthebat jarawa itanyo kuthebat jarawa tagai tepok rut bangga tiga timak mepop rut iji yati mana itu biat dari Lampung tiat ya mitar rezeki kan kam ningai barot iji ngan thebat jarawa getanyo hana manfaat bacut pi maka binatang iplung getanyo mi ai takok getanyo bai uron nyamawa poh ke bulai plung ya nabi hana menan kadfahu qad alata qauman iza jalasu indal wiladati sif yazabimu hatatani
watene du alam kawan le manyang bahu di maulana netuh ia priban ngan wiladah tan meligan kalih khatan yohmasana. Nabi urang sederhana, bukan ubud hat, bukan rayuk hat, tapi wate gedu alam kawan rame, walau lam kawan urang raya-raya tetap manyang bahu Nabi. Yang kahir begitu, urang lain berberaya tu, tapi bahu tetap manyang bahu Nabi. Nyan mayang bahu nyan hakikat. Kon majat bentuk mono mayang bahu artinya mulia. Nyan hana perle pegahnya si atakanyo. Nyo yang perle pegah mukjizat Rasulullah. Munya masalah Nabi mulia nyan si atanyo. Nya mim tua. Tabam tu na urang tafsir mono. Nyan maksud manyang bahu artinya mulia. Lagi takun panjang tangan artinya galak cok atagop. Lagi takun keluh babah artinya galak kun kegop. Kon tak cepet-cepet lumi abah ayo lumi. Nyo manyang bahu Nabi hakikatnya. Sit memang bahu kebit manyang. Nya ka wiladah dan meligan kalih khatan yuh masana. Nabi wate ban lahi kalih tepusunan. Baik nak tayang tu Tua Menteri Pertunan Nabi ana. Nabi watelahi kalih tepusunan hana urang yang jak mat kemaluan Nabi. Mi mutua hayah yang berbahagia, ino kita nyuakun sigo sapo lam yah talim hingga selesai karena urang membaca layah talim akan gepeselamat tubuh oleh Allah, gepeselamat harta oleh Allah dan gepampun dosa oleh Allah serta meninggal dalam keadaan selamat iman. Ino tanyo baca sigo sapo abih ta baca layah talim abih ceramah kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa matasa aba aslam fi mada zamani nabi hantam malam ura selama-lama mese mengup Nabi pihitan ba'jamun se bi khalfihi ka amami ru'yatun sabatas wala yura asru bauli minhu fi Kuangan likut duhna kalon hana tu somba saidina jamok ho kai ta joi ngan wil akon ho kalom neto i bekasan tan wajib taulan ta percaya wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asad wa la yuradilluhu fatani hati Nabi hantam tengut yang na tepet dua mata bubayang tan dalam ura hirun lalon min huddawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil binatang klut hantom ji pluang ji mete mengan saidina lalaja mo pi hantam roh ni batu boh yang karfahu qad alata qauman iza jalasu indal wiladati sifya zabimu tatani watene du alam kawan le manyang bahu di saidina netuh i bekasan tan wajib hazil khasaisu fahfazha takun amina min syarri nari wasur
Mihani yang si plonyan sifat Nabi Butab turi bandu megata soanyang hafai yang si plonyan Tutung karam Tuhan pelara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجدنا ولجداتنا ولجيراننا ولمن أحسن أحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا يا ربنا باعدنا من البلاء من الطاعون وغيره من كل مرض مشكلة. ربنا يا كريم باعدنا من الرجيم من الكروب يا حليم واكشف عنا من السقم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk lebih panjang kena kalian ceramah ulun tuan bak YouTube le. Ceramah di PD ada Aceh Utara, ceramah Ceraya Banda Aceh dumian le bak YouTube dang-dang tengon. Ni ketik ba YouTube nama Tengku Zulbahri, pengajian Tengku Zulbahri atau dakwah Tengku Zulbahri. Itu biar dum lepas le daripada main game. Lebih god dang-dang tingun dang-dang tingun. Mangat dengar ceramah ke tu ni ketik mentang nan lun Tengku Zulbahri ni ketik. Itu biar ajudum ceramah lepas le. Ya, kadang panik malamnya tambung lah rumah tu. Demikian yang dapat luntuan sampaikan, lebih kurang berayuk maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.